Milošević je bio potplaćen od strane Amerikanaca i Nemaca da rasturi Jugoslaviju jer Amerikanci i Nemci su bili za Europsku uniju i njima je smetala Jugoslavija jer je bila socijalistička zemlja i njima je trebalo što više članica Europske unije i oni su isto teli da zavisimo od njih, a ne da zavisimo sami od sebe. Oni su se držali onoga zavadi pa vladaj, jer kada smo zajedno ne može nam niko ništa, jugoslovensku braću niko ne može da razdvoji, a kad nismo zajedno onda nam može svako svašta. Oni su hteli da nas razdvoje da bi naš kontrolisali i zato su platili Slobodana Milošević da bi zavadio naše bratske narode i da bi nas mogli kontrolisati. To su oni teli, zivali nas i bratski narodi.
Viktor Nogin radio je kao dopisnik Ruske nacionalne televizije u Beogradu. On je i dočekao raspad Jugoslavije. Nogin je studirao u Zagrebu, završio tu novinarstvo, odlično govorio hrvatski i srpski jezik i bio je jedan logičan izbor za rusku televiziju da u to vrijeme boravi na ovom području. 1. rujna 1991. Nogin i snimatelj Genadij Kurinov stigli su u Hrvatsku Kostajnicu. Grad je još bio u rukama branitelja. Prije podne su zapravo snimali hrvatske snage. Bilo je to vrijeme između dvije bitke. No planirali su otići i u Petrinju, do komande JNA. Unatoč upozorenjima hrvatskih zapovjednika da je put opasan, da njime harače odmetničke bande izvan bilo čije kontrole, Rusi nisu odustali. Iz ovih zapisa je vidljivo da su oni izjavili da su oni pravoslavci, da Srbi njima neće ništa. Koje li zablude? Autom u vlasništvu ruske ambasade novinari su krenuli prema Petrinji, no nisu daleko odmakli. Samo do prvog raskrižja, u Panjanima, gdje naljeću na Gaddafijevu barikadu. Šta braća Srbi? Koje braća Srbi? Koje braća Srbi? Kako braća Srbi? Pa ne iskostili! Ruski špijoni! Ne! Špijoni! Vidi šta tu svašta ima, vidi! Opa! Vidi, oho, ima tu svašta. Šta se dešava? Šta se dešava tu? Šta je bilo? Čistniću. Šta je bilo? Ustaš špijuni ustaški! Jesu, mamo im jebe. Špijuni, evo vidiš šta je. Špijuni ustaški! Vidi šta ima. Gdje kamera? Gdje kamera? Daj kameru ovamo. Dosti kameru. Ajde, brže! Nema stajanja. Mamo im jebem, špijunsko im jebem u pičku. Daj ovamo kameru. Stalak. Idemo. Daj, otvori bre. Drži, ajde. Bravo! Bravo, momci, samo im mažite mamu im jebem ustašku. Nekoliko dana prošle nedelje su trajali žestoki okršaj jedinica armije iz Crne Gore i hrvatske vojske oko Dubrovnika. Žrtve su velike na obje strane, a u mnogim predivnim mjestima Dubrovačke župe i Konavlja su načinjene ogromne štete od neprocjenjive vrijednosti. Štete za ovaj prelijepi turistički region neovisno od toga ko je skrivio ili prouzrokovao ova razaranja. Poslije potpisivanja primirja, jedinice iz Crne Gore su napredujući iz pravca Herceg Novog i Strebinja zaposlile svoj prilaze u gradu i Dubrovnik praktično osjetio svijeta. Po samom Dubrovniku, čak i među vrijednim istorijskim spomenicima, su se ušančili pripadnici hrvatske vojske. Prst na obaraču drže i jedni i drugi, te je moguće očekivati da bi ponovnim izbijanju sukoba došlo do teških razaranja i u samom gradu. Oko Gruda, Čilipa, Dubrovačkog aerodroma i u Cavtatu su ostali tragovi sa kolikom žestinom i razornom moći su vođene borbe. Mnogi objekti su porušeni ili znatno oštećeni. Dubrovnik je u okruženju više jedinica, čija razorna moć može biti dovoljna da razruši i mnogo veće okruženje od Dubrovnika. Preostaje nada da će na obje strane prevladati razum kako bi se spriječilo dalje krvoproliće i razaranje. This is the village of Vrbaje, near Sokolac in Bosnia, inhabited mainly by Serbs and Muslims. After the imposed Dayton peace accords, the villagers were aware of what this meant to them. And as the town became part of a Serb entity, the Muslims decided to collectively leave to their own entity. Eto vas uplakani oba komšije. Ja. Danas se rastajete. Da, kao tako. Pa je vam teško? Kako vidite.
Jel ovo baš lijepo da se komšije rastaju u suzama? Ovo je sa svega srca, mog i njegovog, sigurno. Živjeli ste toliko godina. Koliko imamo jedan godina, pored toliko drugog. smo živjeli. Živjeli smo. Bez svađe, bez nesuglasica. Ne bez svađe, ne bez suglasica, nego sa pomoći jedan drugom. Čitavog života do sada je bilo i evo sada je tako. Kako je sad? Ha? Kako vam je sad? A teško. Recite po srcu i duši, je li bilo maltretiranja, je li vam bilo ovdje loše? Nikad. Nije nam moglo bolje biti. Je li vam žao? Pa još nam žao rastaviti se s našim komšijama, oni su nama uvijek valjali, dobri smo bili, slagali se, sve. Jesu vas provocirala djeca, jer ste imali nikakvih problema ovdje, srpska djeca? Nije, sve smo bili fino, koji ranije smo bili. Nije bilo svađa, nije bilo pritisaka, nije bilo tuča, nije bilo. Nikad. Živi ste i zdravi? Živi, zdravi, nismo imali problema, ni najmanji problem nisam imala. Svi su mi dolazili, i vojnici, i narod drugi, nikad me nije niko vala, ni krivo pogledao. Komšija na mene došla, evo 2 dana, uvijek imam nekoga od komšija, prate nas, plaćemo svi. Rastajemo se kao ljudi. I volio da sam slijedi ovoga, mi opet i dalje zajedno se živimo kao što smo bili, da dođe jedno vrijeme da bude Jugoslavija kao što je bila.
found yesterday 10,000 A rations. This what we're distributing now is meals ready to eat. We have 5,000, there's another 5,000 A rations, and there's supposedly more trucks coming in from Belgrade today. Mića! Federal Republic of Yugoslavia received almost 20,000 refugees in the last 24 hours, and we accept in the next 2-3 days 3 times more refugees in the Federal Republic of Yugoslavia. Familija, sestre. Kažete, ćete se vratiti, šta? Samo da rata ne bude, ludila među ljudima, veliki nude zablude, plaše nas raznim čudima i svakoj bajci